Sorno do abi opung ni Kimora siya punguan sektor Bengkong Nagoya Partogabe. Jadi di son lau pasaton selamat do do hita marlas niros pada sadarion ima di pamasu-masuon galekta do permeta. Jadi di son saya tangyang mas ya tu atai dilema tu opung Kimora na dua dilema kesehatan gajang di umur tong aka ditabai aka bilangan-bilangan diamu tong songoni itu pengantin siap punguan bapak mama Partogabe hari tonang sektor Bengkong Nagoya mengucapkan selamat berbahagia, selamat menempuh hidup yang baru. Jadi di sana dong do dibuan anggaran sian punguata ART. Jadi dong sadia godak PI kita tu ita deh. Jadi dalam ni punguan mah lau las marlas niro ita sadarion. Sayang giak mah ditambah-tambah itu ata tu punguata aka gajang ni umur do kesehatan. Songoni majo siak kami jadi ata natutuan naman do si titik masih gopa golong-golong pangarautna. Tung sadia be na boy di pasak punguat tu keluarga setuata manggoki pasu-pasuna. Pasak matuk ketum. Mulia tema dituhat tadi hamu na tutuan nami. Kami atas nama Toga Aritonang sekota Batam medokot tu anak kota selamat menempuh hidup baru. Di Parumain Borutorus selamat datang di keluarga besar Toga Aritonang sekota Batam. Di sodoh kami jongjong saluhut na doho akaburu bere suang songoni nang ibebere holan hata selamat dodohon nami molo hata pasuanan nong akka hula-hulat tama manggohi kata pasuan marhide-hide pita-pitana tua matana martua debata. Jadi adong do songon anggaran dasar anggar rumah tangga si pasaton nami sen BPH pusat dok manong itu bendum majalang tu kamu inang buruna beban las marohan inang sisada las niroha dohita dipungwatta nabulunon Toga Aritonang sekota Batam songonima hatas yang kami mewakili sude Toga Aritonang sekota Batam boru bere suang songoni nang ibebere. Aduh deta